Chinse vere chimarwa ikisto chabana botugona kore ne asenjera yabene karongo koretera bagani bakira litko bato tebi megano yabo akiba ibore tu akiba kinire imirimo yaba kore na imirimo bagenda to kora asubuma wense gosa subu kubense gona kore ne asenjera yabene kobenenje goikomenyera na bokano tubate sensemo yimtanda Facebook tonyora Ndizi TV News digital baga sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News yo nyachingaki to tweet @Ndizi TV News ekero ogwanda to bekere ngire witira senamba rasiskini ya ura bon tianga moino ne ibaga emanyekani go cha sole letomanyi moto ne ras studio asirituko dia karibu sana kono na bote yumanjubure ningo elinde to endele go chosi be mono eliataria na nkuru kwa Isaac Nunda bonditi bona mbonchari skole ya Musando kanisa ya Musando na ngibole na bakwade mwensi inombiye mule na ende na bari gandiye se nyumbe ya nanga kolere mirimo biye mona socha na inchi na oke kobara amondamo na ime mi mara wana mwanju muri oto na Isaka Nunda oyo otevere goye muina kina joto tego seno iburetwe kaye iburetwe ono ila di bagale ya peno tugwati oikomwe Isaka watevere na inka muinali iga no iboire na de mwaka ke iboire na mwanju muri ateke kumwe eje Isaac Nunda na watevi nkorokwa oyo bonditi agina serikali bando geto yabayo igo ibolere Musando mwaka 1933 March na iboire gakinera Musando gasoma Musando birasiba nkorokwa A and B na so metu mwalimu ya monginyo letokoro kwa Israeli Munyoro oyo le asia kanisa na nyambona yabo wasulina abana asichikambi mbiyale kwa natoro komunera oine ro so mentinga ki grasingiro wadena A and B and B na to amechaka tora me korendo kende bango a ko B kwa mayo changu kusoma ke na de kole kwa kule yo twango so class 1 na bango class 1 twango soma na paka 1 paka 3 ya to ko 3 kwa tum kaenda nyancho katuchaka class 4 1946 alichaka tinyancho 5, 6, 7 na somna tinyancho elingwande bina nkoni guburete wira sansemeria Musanda alia abayibuli bawo barabia umete na baruto batete marieta abayibuli ba na tata garen ko mala kyonditi na baba ngoro ko ele na nyabate onsi na bota ne bekanisa tata engaki gari mo wajibuchi wa kanisa pero na ro chingu kinetenere chiwa kanisa ngachiweka asaga tono gete ango chuka chiwa kungo alojiro gawayo chiwa kungo ndata kuna tone chu ndata kuna na rebuye kana mongina ekana ata gete chiwa sala ta ngachiwa kungo oruso tata na mukoli bya salo lenge bi chombe lakini tale nkuburuka ni bya chaye abera chia kungo ichaya ngo beka ao ichie kungo ao na roje ya maskani na na boete goja kulo be secho mwana ndo bwensu ndo tarengo kuna ya tone kibichwa sie kungo tu agesigate abana ko ibiro asumuga ka abuka ukarenga ko ibiro tu ase incho mutangi nayo mutangi abana barenga se minu minto to alenga komi abana ikomi ko ibiro ko na bons mrotano eskelatano to akina tabia sana wanjani lakini haikile lake wana maswati ya magasira na nomu mto ngomwata na nasira bono to the 8 kwa ile to simu ya tuna twese to the kanisa ya ba SDA 8 bana motigarete bono mongino mino muga ga mamo mino rende babo mino na tato mino di barabasi mongine bahati mbega 1960 tata ga 1964 kuroya la tira bana bani tabate o se wan kombato wa
When I prayed God, ndasaba Nyasaye akankonya nkabakonya bonse bagasoma bya ndabakora bya kero muntu kiboye kero mu manyode n'ibya biyakabuze kone kero mu iburu wasengiye mwarenga abana ikomi tatu minungwante nana ka mchombe wongo nyara arenga kikango de budo ngakieri otakambu arengo ake kunyara arenga ake tu arenge boy muno bono ndokire tuwe muno ni ndoje ande kumu wati sinalenga sembe sanko na lenga kia na mu romo nere sanko na bono for example kana lengo na rangu ngale sana nanga injera rango tamchombe paka rangu na magoro rurine rulio na chumanyoro moro to kwirana na rale mugera sana wata basani bae game hangi sinema na rale roro mami na tele chombe chile ya kwiri chombe ma ta kwiri chieli na chuja mami ne motoro ne me ya kon Bueno, riguardano qua già che school io boroso qua tire qua china de school ya es con riguardo ina ya nyancho no qua ci no di to kira e vanno vendere le school no qua vendere yancho ngakora class 7 kama yakuro kaya na kama gamba kutuchaka intermediate toro kama gamba ona korete ngakora ndio ngakora kape ngaita Cape nel dia mete seguisse quando partire che era di Kenya primary education Omogano kama wetire kabisa na ko karange lunge asibo funde sagala ko karatu ali ngake to ko ufu ngaito ufundi bia kana ko sagala tata na baba kana to ko pale mimi Wakano tande ko bondi. Ikino mari ande ngakana application ka to ande ka mo ngagenda. Medical karangeli ko para interview karangeli kagenda. Iko katika sigara kare kwa rangeli to ande ko bondi wewe na wara wakana. Ikire te wakana roje. Awafundi mbalenge nka awafundi mbalenge nka kuna wale balenge bakanga tete tibiko bawo. Wakano mundi obana na wara Nunda na wara banene na bali barengere baati yanka medical karangeli woto kara interview ko 6 months pray medical ando what medical 6 months after 6 months karangeli wento yokora mathematics sumu kaenda sumu ngaita karangeli wanka kaenda Kenya Medical Training College. Nunda no mangaino rengasano within Nairobi bet Kisii only 6 months. Na wenda ko mako mo Kisii lakini kaita matema Kisii. Kaenda sumu kwa soma 6 months ili kali mwaka. Kakoro kaenda MTC Nairobi. Kachaga ko born August 1954 kachake training program training tukanyora wantu twalenge twanguko pre-training PTS twananga wantu 46 it was a very tough training auno kwara kali pre aba for 16 kenyingima ausina nyore ausimba lengo epi sakubios twakaliwe after 6 weeks, I call one matema. I want 46. I call one matema to 36. I do a kawa. To go in the one. Go back a good 10. Which I come much more to go in. After 1 year, to call matema Monday to 24. Tukaendelea matemo for 4 years. Kato yokara matemo maeli watu alenge 21. Ano ora sena meyo kwenye wakara vya. Tukaka 21. Kaenda 21. Maana kabona proper training. Tunakola uende chill from school. Au nganta uniform. Tukaendelea after 4 years.
Tuakana mati 1 to 20. Tuakana 1 to 20. 21 tukaita 1 to 20. Magada 20. Yo mato. Bona bo tuaika huwa etire au bona. Matra kora mwakole for 4 years. Ngoja kwa tura assist na abantu wako wait kabisa. Professors kwa Tanzania, Uganda na Kenya. Na wao kwa practical. Kora no nyanya stukulia. Practical ya so tough kwa kibinte binge. Uda ora chwa kwa lembere kwa sababu wana kwa wale kwa independent yo kwa lembere. Abo ko boli na kijo kora. Professors mbawate kwa bolia. Au medicine or kuna marewa yangu tuboli yana ati muna ntoro usito yangu bolu mbwalenge Kisii musia ukuboli mbwalenge boas chinga kiyo asomo lina niko kumusora asito usito yangu ekega lakini yesungo wangu ka oncosis ekega mondo wa galio sine chombe abantu bakajya chimbu cyango cyangwa musora cyangwa chimbe cyangwa abantu musora barakadekene yake barakwekera lakini serikali njya so yato linaneri ya musora bakakora kende kinke oyumbu no longa pe askana to akora yes posting order na era gawa posted Kenyatta National Hospital. Wana kwa kore kurwali, wana kwa mirimo Kenyatta National Hospital. Wana kwa kuna serikali. Wana lipo lipo. Ndakiti soko toranda sumutu moko kege to kwera na wana tutaina kwa vekiru ase nyingitari ya Kenyatta National Hospital na kwa jaga to bakare go. Wana majumuri ni weteni otor na isaka Nunda, oyuru munyagitari go ikaboni na choto tutaina na yoto teya mangi bona tutabe no vekiru ase nyingitari ya Kenyatta National Hospital asabari posted ya jake mirimo ya aigo toska bena torase tunende ya kabiri. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County,
Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokim Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ndizi TV karandete kubati murubiri Omogano nekero tukorera to nice Nunda uyuru munyagitari karandete ko twerera kia chagete merubiri yaye kia kine to twerere to tayiro bano no kirasi nyagitari ali ya Kenya International Store asa jakirite gasi yaye ntangana ntana mwari baga altaina bono uyuru rube ochakiri mermo nkanye chagete nabate ye training it no yare very tough so kwangu kora every section for 3 months. Surgical, gynecology, ENT, pediatric, general medicine. Yonsu banko and the cure for 3 months. Now we want to buy specialists. You know, want to buy surgical. To what I'm going to tell you, Mr. Grattan. But you can buy a doctor one I can call FRCs. You are called Mr. Surgeon, specialist. Mr. Grattan, surgeon. Once another song about some. Oh no, surgical was omitted in taping, not all the experience in an algorithm. Gynecologist, what to more, no longer not correct gynecology for 3 months. ENT not correct for 3 months. When you tell you Mr. Jarvis, ENT specialist. International sport. During the training. Same amaiso when you tell now Gusii. Gusii galing missionary. When Jarvis galing missionary. Lakini wango kwa wango turuki ya maisha. For 3 months, I worked with pediatric, 3 months. Specialist pediatric, McDougall. Very strong and smart woman, pediatric. General medicine to about specialist, Dr. Manson Ba na Mr. Clifford and even the young specializations took 3 months ever. We got 4 years work already. Kenyatta National Hospital and posted posted the department ENT. Ear, nose and throat. And I call it more. I would now let him have museum, we tell him African Angle Professor Ojiamo, Professor Jamba that talk to come any son. Now you know what him, maybe a son or ENT. I was very happy. Wrong car post. I don't know that I would. It was the number of what I was doing. Mogasiana was what was some. Nabuki International School. Gig was Yanni. Mataling or colony Barango. How Kangani carry come. You and Oakland, Kin military, going into Navarro. Details in Quebec. About to center and assistant matron to up to the point you come to Gagana, Akarusura, Cairo Nyansa, and Cairo Coast. Okay, coast. Costing a transfer. That is the end of 1959. In the coast, General Hospital. Can I call was in 20 and casualty? Can I claim casualty? Casualty are very busy
injuries, everything. E kama kinka twale e knowledge nge to akara mu Italia ndorango Dr. Moyes. E to akora to como to anjana to akora me como yesa. No operation ko twale ngoro. Agona ko sa chamanga, sa chamagoro naenda sa dental unit na cho konyo. To akora to mu Italia dental unit. Tinko yule Italia ya. To akora to mwako yuma to akora kumanera. The Coast General Hospital only for 1 year. Italy got posted Nyanza. And after a few months, posting order to Coast General Hospital, get the Nyanza. We call him Italy and Canada and the Kisum. Agantuma Gaganda Nyamira. Kana kuleme Nyamira, for relief. Nyamira ninche ngulute ekerenyo. Kerenyo bono. Naka ekena Nyamira nko yenda outreach. Agenda ekerenyo acha okora outreach. Nyamira ndero levo enye Italia ne bono watu bya. Ego che Nyamira yalinge health center. Pia yenye Italia. Health center subet ko wenche. Yes serikali. Ende kana ngo ko corona nenge outreach clinics. Kaya nangakora ekerenyo mwaka na lengo nkuru ko nyabaro ulengo yekegere kurwali ba matembe no lengo toenda tekero so ndi kurwali abantu bana to rwali outpatient abantu bago chabange to rwali twakuru ekanale rawo tena kwa rule Kenyatta waachire Coast waachire Nyamira wanane kwa no bokare bogenda ko muri no wedena ni goto na isaka Nunda kana to toera aneno kwa no aso bokare kwa akautwaru Nyamira la ko matkumake Nyamachen kwa gachiale nkaira na Kisii hospital nkawe posting order kana Nyamachi Pero kole me Nyamachi. Nyamachi tu tia bwate sekuruali. Tu kuruali aga ntokalenga. Aga antaka sinia setentene. Nyamachi. Ona nkuruali. Meanwhile, Nyamachi ende kwa gacho. La supervisor ka gacho kaya. Kaya 64 Nyamachi hired a full health center. Ndoro na veto for 4 years. Kana abanye for 4 years ngana very too much. Kana karokende ngo kubande bo bega abantu banyanchire tingo yo kuruga. Ngakora canvassing kana romun. Ngakora canvassing romun tondo General Hospital to akwana kama tukachenchanya. Akaba posted Nyamache nga posted Kisii Hospital. Ngana Kisii Hospital. After a few months in Kisii Hospital what they say emermende postgraduate. We want to call it 8 years service and a very good experience. When we had a course you what experience. We advertised post anesthesia kind of training. Go apply. Kagenda the course for 1 year anesthesia. Try to want to 7. I create province. Kagenda ngaba represent Nyanza. Kisumu MTC for postgraduate. Anesthetic for 1 year. Akere kitukoro kwa anesthesia tukatebanye ye kunyaleka mundu wakora anesthesia yakubwa to muno amaino aisukubuneka tukabole tukatande kosi ya meno. Tukanchero kore kosi ya meno to wakora anesthesia tukaenda once a week. Kwa kwa Kenyatta. Kwa watu mtolenko kwa obura nalo lenga mnyina se akatoro kia maina to koro kwa anesthesia to wate 2000 I think 7 wate Professor Dr. Badwaj Dr. Amanta Bantinkoya there was 7 I'm to case of the anesthesia after that to Kakura, 66 in Kakura, and then I posted back to Kisii. And then I Kisii in Kawa, in Jabuka, on my anesthetist. A Kavim mega sende, and Korabut Kunamoso.
nakora outpatient, nakora theatre, and the ward. You're not vehicle. Each and the work. But I was so active. I worked well. Nakora 67. And this is 7. Got posted Northeastern. Lakini bwana 67 kwenye hapa kwa nende baadhi Kenya. Kwa kweli naomba Baadhi wana baadhi. kwa kweli na tana nyama awe Kenya naomba Na baadhi nyingita. naomba nyingita. 67 wana. 67 got posted Ganagari but what I tata ya kukulera yo watu mwingine mbata wana wake kolenda. Want know you go. Kagenda kwa posted I have to kagenda 67 and December yo kawa Garissa 68 69 and then kagenda Wajia narango kore mermo kagenda ego ika twalengo operation na flying doctors kwa machine kwa EMO ni ndakemo ndio kenge sani ya lakini kwa the station not the station kwa ndio kingia konya kwa tu kana na romo na agent cesarean section ana wake si Nairobi umbonya italiosha nita na ngo chungu professor Gebi tu kwa operation na ndio machine yako kwa EMO kwa operation surgical to akalate monto ngitali ngo ku Mr. Ndana wana ya chile kiangale. Na mtana se flying doctors. Flying doctors ya mbarabia ba. Flying doctor wao kwa bona wako flying doctors wao kwa emergency operations assist hospital wao kwa kebio. Atu akote na wao surgical nero ko surgical na ngitali bandu ba ko operation chinga Garissa igo nkaranga ngende join flying doctors alingo te join flying doctors to very wanyanjere o ngitali orenge Kenyatta akaigwa andolin ko ngero so wantika oncho Kanale posting order ko Garissa tutika kairutika audio gere ne tukarigwa na dende on the jet flying doctors sektora wadira turanda sensemende e studio turanda somo tumoga to kwena ma to tebona na liru belia wa de kire kwa usidi ya kaniru alibana ngwa kure transfer sari uri aro dende na nojo to tena ngiki aga toroje nanda agataka kwa kanga tikwenda ujibusi turanda sensemende studio to kwena tumako mayo to te Spexels Opticians abubale clinic kyagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chifrem guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boku bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup
goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emiremo baisaine chigari chobosombi egetie kia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekiroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyole wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete Memono mwanju muri ya karone de gotobwati gato naisa Nunda uyo bairu munyagitari ase myake menge nande turase kliniki kya yanene kala nda totwara na tutabina na kya korobo koribwa ina nda totwara totena asa korememo nando takire kwenda bono ajigo bo munyagitari mwane kabisa lakini umuntu oyo mukandi okorobo gengi wasoira bugati nande ngwego gariro beti gato tena nande na ngikirede nande ngajato metugochi ngaonjoro munyagitari olenga okora administration headquarters so wantika yalenge kwenye tika ndi ya iwewe achewe cha hospitali kwa yana kwenye tika ni cha gete ya iwewe yalenge nyia ngacha operation ande ngacha ke pitu yangu koragarisa na flying doctors ande ngacha tika yalenge nene ya wata surgeons ile kana yarubu wero kaini arangeni Nairobi onto Nairobi gynecologist alingo ya toka operation. That same machine in Nago, let the tika is modified and have to operation tika. Lakini ulikuwa tebo ukaneta karone litari ya bekirungo endo karigora. Ingioko gara ingiroje nunda kia garete akakana akakaba kutra. Ba tagetu anestetist sobo. Sobo ndetalenga nda tagetu muntu ndojo kole memo sobo. Kebe papa. So akagiro garo tinga ninche na yale. Yo roja mangana ngaraja agederende ege nyumbani. Tingo wana akagiro ngakole memo tika. Nga yanja. Tuang operation, flying doctors, tuang operation, our buying gochoro, surgeons, gynecologists, operation. Elim surgeon now to Lingari and Michael Wood. I thought I get a coma. Professor Michael Wood. I thought I get a rolling Omogano flying doctors. Okay. Taking a operation, a column for 1 year. Oya Italy mangoja banya Italy bankuro baja pakatika baka operation general na gaini ngeneus to akoya omunya Italy na lenge to akarata kama operation to akara kama operation mun olengo mun ndio ngo Dr. Shah ala ko transfer aya na Machakos no aya na Kisii aje Kisii ewa omunya Italy yeka Kisii agatewa tiyo yokora Nunda to akora teke nana to akora mo tika onchora gali transfer yani karusuwa tika Kisii 1970 71 17 manana ngetika ku 71 ngawa Kisii I was very happy with Kisii ona kwa mema nakora outpatient nakora operation mo iriga lenge surgeon mo gako to akora operation inge sana ya lenge orthopedic surgeon ikagera to akonya ninyo lete boete straight ngaro mura mo kuagura karo mura otra makonya como ngamatel aya kuagura ko ganta etu ko ya Italy na otako konya akali kana tinga ngojo to kurambara magoro agacha ende kamari ya Italy munya Italy akaro operation akaro karambara magoro ya mambuya akababya akawena ulengi kuagura atakutara chiyimbo
kawena kaenda sobo wika soba kanyoma autora nga basani paka bona na batura basani kwa sababu na mukonya ngagiye iguru bone muri basani tora basani bone mukonya wika ali akakira kaenda nyimbo ibere bacha kaenda na oni ngucho for check up katika nyimbo ibere acha nyimbo ya akanyoma akayanda kanyoma mwalimu atora kungobere na bago chonta. So I was very happy. Bago ne ngujarode ngocha ngonde ane ngocha ni kanko ali bana kwenda so yere miruka ande gali nchira yu ande gali ko chairman ya abale maruba na banyamira wale na bale yakol kunyaoso mbiyale leta ndebe akini mbiyale mbiyato komo wakora biyale ko 1961 wakana masajini abange sana wakwata masajini na yule Mr. Wambwa wakata na waka gynecology Wambwa general surgeon no more in the EU the orthopedic I worked so hard now kuna mosu kwa sababu ndeta lengoro in fact ye kagarana na wana ndeta cha tajo in medicine because they saw how I worked with them. Yeah, me yangita na wika iko ntoko weno. Kwa sababu na nkura ngelo tukura moso taratula mesegoro na rangi yoro liachire. Na tigenda ile mesa na ntojo akole me. Kero ne familia. Familia. Wana tole familia na. Wana makana nditacho. Kama teno yandra. Wakale meremo. I remember singing chime me yani yemenge litukeli mane beto mwana na tiata kala yetoro. Acha kabera isuko to akaro operation yo to akaro operation to akora kaswa kabeka chianga kaswa gali kamwe batieta isuko boy kal como no como le gatu ma aye mano dai gorra tale de aro chiga kaite ni ndo jukoye kwenanda boy kana ka kaide kera ne gali kamwe isuko yana tana me ya gitari to kala okay bo mwana bano ya nyomboga na dai abane kabaro chege ndungu bune kiwaro chema me ngita na wekale me to kumwana mwana nte joye ti medical umwana ina soma tabia na akorte university akorte geology boya akasoma medicine akataka medicine akasoma microbiology na akorna hale wana esa kwa hale tire familia yake ya mate ya orende na lengo itakuwa ngalisa tika ni kwaja pale to mosubadi wana nyometa kana ni Mombasa kwa di coast kwa teke ina tokanda na nyometa Mombasa kwa wocha mwana na mutangani amunyora te Mombasa coast general store iko coast kwa rete to mosubadi Mosubadi ni Gusii coast manyana to yo nte kuru kan ko kamara to karte nyangengi ya 1959 ale okto ko to nyala bana balenga da momento bana na nyala bana kianda to mara botano iske bane ons pasome na bogo na wade de gero ma gari wande imino ma enga wande conmigo na inkia very happy ons pasome ons mbawade degree except 2 now and about the diploma so I'm not ashamed to be able to was na baka to nyida wade na be able to creo to be creo to quality specialist ya abunya italo no akora general theater na akora anesthesia na enda kurusia maino as a Kisii hospital akora anesthesia general and maino akora every Wednesday eka na akora to kuru anesthesia nka posted Kisii 1966 kuru 66 kuelewe kana linda kuo ale kuna na kana 66 ngakole mema na rule post na rule teka actually Kisii 71 171 ngakole mema Kisii na ngakole mema anesthesia administration na minor and I was very happy I was managing myself Kisii na ngakole outpatient na enda chuo na rabari
bintu biara gibi ya en complicated bintu biango barwire wa yanko angero na ndi word na kora kuna kurushia macha senda na lenge kurushia macha mwangu na yanko was very well specialized na yanko bintu yos ona kora temer moyo in Chibukaranga monasterist we come about after 3 years bakara to monastery so ekaronku oro anesthesia mbalinge bane so I was relieved kakole maybe sana to endele tekana kon kaso anaende owani waito se union wasaba na union ya union kakole me yaba ya Italy ngachoro Kisii kawe representative kawe da Kisumu Kisumu ngachakaenda 1978 the whole country bagachora ngaba organizing secretary organizing secretary for a few days 81 ngaba national chairman ya clinical SARS association na korte me so ngongwa de tukoba union ngikera union yengi mware ko egerera mono ko egerera override ngake yintu abwata representative here district ntu abwata representative here province ntu abwata representative here headquarters ntu agerera tabons wa Maria kana district clinical officer kana provincial what kana chief clinical officer in Nairobi igo se union ko egerere ne na tu atagete to ebinte binge to tete freedom yo ko merma e ka wa ko re merma na yo gocha mbigera ne ka wa ko re merma ka renga kiyo to alenga wanje ko private practice so we ntu wa nerete bone kama jago private ye ko gara mbata ko te ki private bone nataka na obatera ko kiano je jinsi jitu chere Nunda ntora kwa na mange na rutara to be kiara kala se Kisii na Nyamira Gusii karo mata ke guru ko kuna isaka Nunda we gara Gusii ni watware girini ke kimona wandu wako manyamano ekurusia mena takana to ende weekend ocho tena ngakibono kwa kore meremeyu paka bono kwa tekini kya omanyene nane ngo enda taso kare goto merane weekend manchumuria asinge je biro bia ase tukere to nyana ne weekend Nunda to tena ki agenda ko kare gwaye asensemo yo nyagitari taratiga ikiagera onyoruda ikuro serikali taratiga na bana bo gendrere to merane weekend kara ocho to tebia yu amo namangi